Ole zanin chu Kristen Stewart le Robert Pattinson chungchang in ngai thlabe le tiang o Kristen Stewart le Robert Pattinson in kari kumsang ni toplam le sang ni som tir lama celebrity in ngai zong lar berpol an ni fans tam takin an du chan chu The Twilight Saga a Bella Swan le Edward Cullen an na an changa lem chan chunga anin ngei zona kha atak taka athleng kumenge muza tlim taka nom hnuin thil thleng na satak le media in an zui reng awangin anin thenta ani anin siatran dan hi kumsang ni pariat ania kumsang ni pariat khan Kristen Stewart hi Bella Swan tan la kanito film CM210 Edward Cullen chang turan zonga Robert Pattinson hi an Kristen te in Los Angeles a audition anei anin me em awangin producer te an lung oi hlea Robert hian langal chung hun lai chuan Kristen hi kumsom pariat mi ania Robert hi kumsom ni pani mi ani thung film an shoot lain anin kom ngei chho hlea rehearsal le shooting a dakar tam takan mangduna chetami tam takin anin ngei zia an mu thei atira chuan anin ngai zong ti an pha ve movie promote na ba ka an lang dun ngai manglova an mi mal nun an sui ngai heklo Twilight Kovel pum huapa alar nu kumsang ni pariat khan fans ten Robert le Kristen anin nei zia an mu chawa paparazzi in an thla alla fawa ma se an pom chuang lo kumsang ni pakwa new moon a chua meu chuan anin ngai zong ti a chiang chho tel tela ma se pon lama an la pong zar chuang lo Robert le Kristen hian media in an ngei ven lutuk hi an ngai na lo ve Robert chuan interview in leichin na pon lama soi cho hian ami mal zalen na abo thina ti Kristen poina ta na hlu em thil chu me puinom saknan man adu lo thu a soibok chu wangin red carpet au kut anin kai ngai lova interviewer anin ngai zon chungchang an soi ngai lo photographer la katangin an biru thin an jepian an fans te ati phur zola voi khat an landun po in chanchin thar alwa ngal zel kumsang ni somatanga som pani kha an lim dun lai ania enghul la hen Twilight movie chang an sanga chungcha chu clips te breaking down part 1 te breaking down part 2 te ani anin kar athale an thian te le thopui ten be mulawa chuan anin duat le ti an soya an zin du na birthday an lom du na an chung te anin tlo to na Twilight thlotlin na anin troi om tlat fans tam takin anin nei meidon emo anti hial ani kumsang ni som panhea buaina chuak ta July thla kumsang ni som pani khan engkim adang lamta Kristen Stewart le Rupert Sanders no White and the Huntsman director lopui nei lai chu anin fop lai le anin kwa lai thalak internet a adar ta chiam meile chunghun lai chuan Kristen hian Robert Pattinson nen anin ngei zon lai mek ania Rupert Sanders Liberty Rose pasal ania pasal kop lai nei angai zong tina ani chu Snow White and the Huntsman a khan thora chang tupa Chris Hemsworth nen an chang dun thalaki darkar ei lote a khovel puma adara sangni sompania celebrity chanchin lian ber pol ani thalaka dar nu loka Kristen hian public statement achua Robert ne na ngei dam adila ati nat awangin poi ati thuwa soi Robert chu ka hmangai le ka za ber ani ati tuibon nuwa rule tumang vel ani sebo nuwa se kong khar ang vel ani sot to lo lutuk Hollywood a hetianga public a ngei dam indil na hi awang hle Robert Sanders point anu puile achung te na ngei dam adil ve bok Robert hian boina chungchang hi asoi ngal lova report in antarlan danin Kristen Stewart nen an chen dun na ina tangin a chuak loka a thian te bula a umri anti interview a soi chuak lova a film promote chu ati chun zom zel Kristen dem na thu soi chuak lova a awangin mitam takin an fak thaenga mozat nuwa an panin anin hule even a an kalduna me mulavin hunan mangdun anin leichina siam thatle antum an hnayami ten Robert hian Kristen alam mangai awangin chanspek le adu thuwa an soibok ma se rin na siam thatle chu a harsa a chan chu thin lungke to tuamdam le chu thailo tluk ani kumsang ni som pathum khan Robert le Kristen chu anin then tange nge ani sangni som pania khan Kristen hian Robert rin na ati chia saka anulama media le paparazzi nan zui renga khovela celebrity popular berpol anni na pressure asang si an acting career boina awangin anin kalsana ngai ve fauchen anma ni nge in kimchang takan soilo awangin aeng ber hinge anin then santi chiang takin soithei anilo anin then hulama Robert Pattinson chuan independent film a anin sorbing masa a chumin nuwa The Batman movie a changbok anuwa Suki Waterhouse nen anin ngai zonga an pani in fa an nei dun to bok
Kristen Stewart hian film robui tak asiam chun zoma Spencer a Princess Diana achanga Academy Award nomination adong bok Robert nen an in thren nuwa mipa le hmeichhia angai zong towa a sexuality chungchang a soi chuak fawa label bel vak adu lo thu a soi anuwa Dylan Mayer nen an in ngai zonga kumsang ni somni panga an in nei interview sang an in ngei dan thatakin an soi ve to a ma se pon lama an in kom tam lo thian thatak an ni ti report a om lova ma se an in horeng ti fiana po chuang lo an panni in an nun kong an zo ve to an in lechin na hi Hollywood celebrity in ngai zong chanchin ria hlo ber pol alani reng twilight hlotlin na kumtam tak me puin an ngei ven scandal lian tak le in then bo ro khovel pum huap in atuam wang ani Kristen in maichia angai zon dan le sangni somni paru khenga dan Kristen Stewart chuan Robert nen an in then nu kum sangni som pathum vela tangkhan Kristen hian mi pa ba ka maichia angai zong thinti apong zara abial nu masalar zual te so Alicia Cargill assistant lui ania kum sangni som palia tanga som paruk vel khan an in zui chuminua Francine Garsoko model Stella Maxwell le screenwriter Dylan Mayer tenen an in ngai zong to bok Kristen hian Saturday Night Live kum sangni som pasaria I'm like so gay dude di infiam thuin asoya ma sia serious le interviewa ka sexuality hi thup ka tumlo kan in define care po ngai lo ti in a soi fo thin Dylan Mayer nen kum sangni som pakwa atangin an in zui chana kum sangni somni pakhata an in huala kum sangni somni panga April ni somni khan elea an chung tele thian nai takte somin an in nei sangni somni paru khleng hian lupa him takin an la dun Robert Pattinson hi Suki Waterhouse nen kum sangni som patangin an in zuya kum sangni somni pathum top lama Suki hian fa an pai thu aponga March sangni somni palia fanu an neya December sangni somni palia an in hualti report July sangni somni paru khleng hian an la in zuya an fanu nen chung kolim takan din to film lama chuan The Batman Part 2 shooting azau to a kum sangni somni paruk October tha a ti chua ani don Kristen Stewart le Robert thi thian thatak anga income an nei to lova ma se an in hoto lo bok kum sangni somni pani Vanity Fair interview a Robertan Twilight ka kan tan chuan hun hlimom tak ania tuna chuan kan pani in nun kan nei ve to ati Kristen point kum sangni somni bakhat Howard Stern interview a kan nau pan lain kan in hmangaya tuna chuan kan in thla thei to ati an pani hian an nun hui chungchang zona an chang du to lo tlang puya an ma hun le an chung kolam an ngei tua to zo Kristen Stewart hi kum sangni somni pali khan Love Lies Bleeding film a achanga mitam takin acting an fakhle kum sangni somni panga film direct masak ber The Chronology of Water Cannes Film Festival an premiere kum sangni somni paruka Sacramento ti film a achang le don Dylan Mayer nen an chung konun kum sangni somni banga Aprila anin nei nuwa Los Angeles an khosameka Kristen hian interviewa tuna chuan nun hetle hadam tak ka nei towa film ka direct hi ka ti chak zong tak ani ati June sangni somni paru khan Rolling Stone interviewa Dylan nen fanei andu thuwa soya ma se kan man mo lawati engtin tak fa chuna yang mo Robert chungchanga soidan kum sangni somni pali dalet sowa Stephen Colbertan toila chungchanga aso khan khami hun kha amaka ma se ka in chirlo Robert nen khan kan sailen duna lom ti in nui chungin a chang a film promote na Robert chanchin zo ani poin a thazong in a soizia a hlotlin na kolom pui ti ang chi ten Robert Pattinson chungchang belle lokang o Suki Waterhouse nen kum sangni somni pali macha fanu an neya amhing ero an puang zar lo kan pian thla ero anin ang chi ane kum sangni somni pali Christmas lai khan Londona anin hualti Suki thianu in a confirm kum sangni somni paruk meya JQ interviewer Robadan pani hi kathilti to zonga ala hluber film ai poinati The Batman Part 2 shooting an nei meka February sangni somni paruka anzawa October sangni somni paruka achuak don Mickey 17 film kum sangni somni panga chuak kha hlotling lea sequel siam tum ane indie film lama alaki lea Christopher Nolan film thara achang don ti thoma ombok Kristen chungchang soidan kum sangni somni patum square interviewa Twilight kha thena tak angania Kristen nen khan kanin man betlata kandam chuak tuna chuan kan pani in kan kungzo asang to ati Kristen dem na emo a chanchin chezong soi anei ngai lo Twilight film panga te hi Netflix Amazon Prime ma en ala ni renga
kumtin dollar makta duai tel an la lut duna contract awangin anin bengai lo ma se sumlama chuan online kopreng tina ani kumsang ni somni parukheng point twilight fun strength khatin robsten in remle se an lati fo mai ma se an pani hian an ngei zong tenen an hlimti an chiang to a in remle tur anga ngaihna aum to lo kumsang ni somni pani Vanity Fair Oscar party a room khata anum dun ti thalaka oma ma se anin bia MT finfiana umlo an pani agenten anin tokpal mai boina umlo anti Hollywood a co-star cars ti an soi thina flima in ngai zong kha atak taka anin ngai zong zuya chuta media pressure awangin anin thenle Robsten hi entirna lian ber ania tunlai star tam takin kanin leichin na kan puangzar ma lutuk lawang Robsten ang kan ni dulo anti ve hial mai thei ani an pania sang ni paria da tanga sang ni som pathumin kara hun an mandun kha nau pan lai hmangaihna anga an ngai to tuna chon kum som thum panga le somli an ni ve to a no pui pasal fanaw le career ngetak an nei to anin kar boina kha kum som chuanga liam to a andam chuak fel to ani